Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Туугандар, мына бүгүн Куршап мал базарында автоунаа коюп коюпту сатууга. Автоунаанын аты Avente. Жылы 99 экен. Avente 2 деп атат ээси. Avente'nin объемы канча сиздикин? 1.5. 1.5 Расходчу? 7.8. 7.8. Айланып көрсөйүн. Абалды ашкен, чирип кеткен жерлер ичерде көрүнбөйт. Бамперлер эле бүтүн. Расход канча? 7.8, Пробегич? Мол пробеги. Состояниеси таза, өзүнүн жашына караганда. Срочно сатылат. Дейсин номерин жазып коебуз, керек болсо чаласыздар. Пулу канча дедиңиз? 145 bin. 145 миң кеми бар. Kemi var, tuzu gele. Түзүгү эле кеми бар деп атат. Номерин жазып коебуз, ошо чаласыздар. Буягында эле ичери чирип кеткен жери жок, баары бүтүн, таза. Машина жаш машина экен, по виду. Ассаламу алейкум. Универсал гейзин каттоочулар жана күйөрмандар, бүгүн биз Куршап мал базарын малдан алып сатты басмекчибиз. Жаштык кылып ката жылсак, видеонун башынан эле кечирим сурайын. Лайк баскан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүнкү число 2020 жыл 22 февраль. Анда эмесе видеонун баштайын. Лайк баскан менен колдоп туруңуздар. Мол эне улан ээси 80 миң сомду кармап турат. Базар канча болсун билбейм. Агам кармап турган деди. Торбогой экинчиси экен, эркек. Алыстан көрсөйүн. Мол эне баланы деле 80 миң сом деп карап турат. 60 миң сом баа болсо бербей атат эси. Торпог 3-чүсү экен. Сүтү болсо 4-5 литр сүтү бар экен. Торпогун көрсөм. Мол торпогу. Торпогу эркек экен. Буй парада уйдан бою бий экен. Мол эне баланы 65 миң сом дейт. 59 миң 500 сом баа болуптур, бербедик деди. Торпогу экинчиси экен. Жош эже. Торпог ургачыбы? Торпог ургачыбы? Торпог ургачыбы? Торпог ургачы деп атат. Sütü kança öğret? 26%. 5-6 litre sağ ol. 7-8 sütü var dedi. Arkasından göstereyim. Bu ne olan 60 mısın deydi. 50 ming so'm so'radi, berib dedi deysi. Торпог 3-чүсү экен, ургачы. Азыр аркасынан бер көрсөйүн. Sütü 3-4 литр sütü var. Ол эне бала алдын туган экен. Торпогу эркек экен, жанындагы 6-чысы. Басы 80 миң сом дейди. 60 миң сом баа болуптур, бербедик деп атат. Торпогун өзү эле 30 миңден ак бере кете турган торпог. Ушуну 40 миңге барып калса, 40 миң 45 миңге барып калса нормально болот. 75 миң 70 миң болсо. Sütü 4-5 litre sütü var eкен. Мол эне баланын 75 миң сом дейт. Торпог 3-4-чүсү деген. Торпогу ургачы 67 миң 500 сом баа болуптур, бербей атабыз деди. Sütü
8-9 üstü var. Gelin göstereyim. Torpoq ile bir juma bo'llik bo'lishi kerak. Torpoq ile cho'ng torpoq bo'lib o'tgan. Mo'ljeli. Ол эне ola 65 ming so'mga alınıptır, 75 ming so'mni qayra satuga qo'yibdir o'zi. Torpog'i 4-chi ekan. Suti qancha beradi ha? Ha? Suti qancha beradi? Süt 6-7 litr beradi. 6-7 litr suti var ekan. Uy biroq yaxshi uylardan ekan. Shuni ag'irroq bo'lsa, semizroq bo'lsa so'nim bo'ladi. Yine olanı 60 ming so'm deydi, 55 ming so'm baho oltir, berbedik dedi. Torpog'i 4-chi ekan. Üstü 5-6 litr suti var dedi. Torpog'i urg'ach ekan. O bir tarafından bu жаңашманы 75 ming so'm deydi. 55 ming so'm baho oltir, berбей атабыз деп атат. Torpog'i 1-chi ekan. Torpog'i urg'achi. Shu 4-5 litr sut chiqsa kerak, bu жаңашма bo'lgan uchun. Hozir bir tarafından ko'rsatayım. Bu mal bozorda mallar azroq kelgan. Negadir? Tugan uydu 90 ming so'm deydi. 80 ming so'mdan qo'yib ber dedi, qo'yib bermedim dedi. Hozir жалгыз 6-chisini tuy deb qolibdir. Yaqinda o'yla qolaman dedi. Bir uy ayay semiz uylardan ekan. Yaxshi to'yg'anda 10 litrga cheng boradi dedi. Olunacında 50 ming so'm deydi, 43 ming so'm baho oltir, berбей atamiz dedi. Nima? Shved parada ekanda. Shvedskiy parada o. Shvedskiy parada ekan, mana. Egasi aytib o'tar. Ava ne bo'z bu? Qancha oy var примерно? Bo'z o'tadi, 1-2 oy qoldi dedi. Shvedskiy parada. Shvedskiy parada men qanday ekan bilib aytganman, shuni aytib bera olmayman. O'zinglar bilganinglar bo'lsa kommentariyga yozib qo'yinglar. Shvedskiy parada Mespi. Torpoqda 32 ming so'm deyishim qaramab turadi. 28 ming so'm baho oltir, berbedik deb o'tadi. Bu 1 yashar bo'ldi, 8-9 oylik torpoq urg'achi. Torpoq taqishgan etdi. Urg'achi torpoqda 65 ming so'm deydi, 59 ming so'm baho oltir, berбей atamiz dedi. Ekoting 8-7 oylik torpoqlar urg'achi. Hozir narxidan bir ko'rsatayım. Barli bo'yli normal torpoqlar ekan. Mustu. Birinchi maldan balasi boshqacharoq qilibdi. Qancha dodasi? 30 kam bor. 30 kam bor. Bozor qancha so'radi? 25 ming so'm baho olib turib, urg'achi torpoq bu dele. Urg'achi torpoqda shunday qimmatlab qolibdir. Mana ostidan ko'rsang. Ellar ko'p qiziq bo'ladi shu torpoqqa. Tur qancha dodasi? 55 kam. 55 kam bor. Bozor qancha so'radi? 48 ming so'm ekona baho olib tur. Ekoteng urg'achi. Birazın ortasında var. Ekoteng urg'achi 48 ming so'm baho olib tur. Bu belgisi kishnaragi narxi cho'ngroq ko'rayotgan albatta. Urg'achi torpoqda 40 ming so'm deydi. 38 ming so'm baho olib tur, berбей qo'ydi. Biroq torpoq ayovay 7 torpoq ekan, semiz. Açık var.
Ağzı астынан көрсең, башыны. Şuraya veresin. Спортқа қойылған ақшалар чоң ұтыстар тез арада төлемдер ишенимді букмекер